Ishe nabi dufite agahinda gakomeye cyane keretse nibura uwamuzana yamwishe nabi dufite agahinda gakomeye cyane keretse nibura uwamuzana akamuhagarika imbere yacu nishe urupfu rw'agashinyaguro kwica urupfu rw'urubozo amaso bakayakuramo amabere bakayakata igitsina bakakinoboramo intoki bakazikata urupfu bamwishe n'urw'indengakamere ijosi bararikata bamwishe nabi n'abagome babi yishwe nabi bamuciye amabere bamuca umutwe bamukata intoki. Urupfu rw'indengakamere ni urupfu rwashenguye imitima benshi. Uru rupfu nawe nk'uko uri kubyumva rwarishije benshi, ruhahamura benshi, abandi bararira, abandi bifata ku munwa. Ni umugabo wishwe nabi. Noneho nimbabwira ngo ubundi umugabo asanzwe yica umugore, ariko ni umugabo wishwe nabi, yicwa n'umugore we ndetse aramwica ashinyagurira n'umurambo. Byagenze gute rero kugira ngo uyu mugabo bamwivugane kugera ubwo kugeza amagingo yanga abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu yishwe rubi cyane? Uyu mugabo yagerageje kwica umugore we inshuro nyinshi, bagenda bakwepana, ariko uwo munsi baje guhurira ahantu hamwe hari mu rutoki. Mugura mu rutoki rero nibwo umugabo yafashe umupanga n'umugore nawe afata umupanga. Umugore avuga ati ntuzongere kumenyera n'undi munsi, uhora umpigira kunyica ariko ntago uzabigeraho. Buri gihe ngo bahoraga barwana, bahorana mu makimbirane. Sinzi impamvu ubuyobozi burebera bino bintu ndetse abantu babatandukanye. Abantu nk'aba ngabo ndi bahorana mu makimbirane bavuga ngo bazicana, bagomba gutandukanwa uko byagenda kose. Nyaboneka abayobozi nimo karebere ibintu nk'ibi ngibi. Nimba ingo zitabanye neza mujye mubatandukanya aho kugira ngo bigere ku rwego ibo bakwicana ugasanga umwe ahaburiye ubuzima. Reka dukomeze. Bari mu rutoki barimo bakuraho amashara ku bitoki, barangije barasimukana. Ubwo umugabo abakubise umugore urushyi, umugore nawe yikura ingumi ayimukubita mu mutwe. Umugabo yikubita hasi asa nk'udandabiranye. Nibwo umugabo yahise afata igiti ahuragura umugore. Umugore rero aravuga ati uyu nyana y'imbwa y'umugabo reka nze nkwereke. Nibwo umugore yafataga umupanga amukata izosi, arangije amukata n'ikirenge, amukata n'ukuboko, ahita amwica urupfu rw'urubozo, amwica urupfu rubi cyane, dore ko kumwica kwe yavuze yuko yitabaraga, bityo rero bitakunda yuko yafungwa kubera ko ibi byose yabikoze yitabara. Ariko nk'abaturage babonye bino bavuga yuko uwo atamwishe yitabara kubera ko yabanje kumuca umutwe, arangije amuca ukuguru, ukuboko ndetse anamutera icyuma mu nda, ubwo ndavuga umupanga. Bityo rero abaturage bavuze yuko gutya ntago ari ukwitabara, ahubwo bino yabikoze yabigambiriye, kubera ko yoba ari ukwitabara ari kumuca izosi gusa yenda ngo yabikoze yitabara. Ishami ry'ubugenzacyaha ryahise rihagera, uyu mugore ahita afatwa atabwa muri yombi, akurikiranwe icyaha cyo kwica umugabo we ndetse yabigambiriye. Ariko uyu mugore atakamba asaba imbabazi ishami ry'ubugenzacyaha avuga ko bino atari yabigambiriye ahubwo yabikoze yitabara. Abaturage bahaye itangazamakuru amakuru bavuga yuko uyu mugore yajyanwa agafungwa, dore ko n'ubundi atabyaraga, n'ubundi nta mwana yari afite, bityo nta kintu kiri busigare gihungabanya umutekano cyangwa nta kintu kiri busigare ari imbogamizi. Kuva umugabo apfuye, umugore nawe akaba yivuganye umugabo we, bityo rero umugore nagende afungwe igifungo cya burundu, nta mwana asize hanze. Uvuze ngo ubu nta kibazo na kimwe byateza abaturage cyangwa nta ngaruka byagiraho ku baturage cyangwa kuri famiye yiwe, ngo asize abana, ngo bazabaho gute, bazatungwa n'iki? Abaturage rero basabye yuko yajyanwa agafungwa, agakatirwa igifungo cya burundu, kubangura umupanga agakata umugabo wiwe izosi ndetse akanamwica agashinyagurira n'umurambo. Ni ibintu biba byateye ubwoba. Ako kanya imbangukiragutabara niyo ihagera. Mbere mu kuhagera asanze umuntu yishwe gutya ndetse bamupimye basangashijemo umwuka. Imbangukiragutabara ise hamagara byihutirwa, itaza imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Iyi modoka ya polisi ikihagera nayo icyo yakoze isifata ishashi cyemeza yuko umuntu yitabye Imana, bamushyira mu ishashi, bamushyira mu modoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo ya firigo. Imodoka ya polisi ihita igenda. Ishami ry'ubugenzacyaha naryo ritarikanyaga uyu mugore, bahita bamuta muri yombi. Ubu ngubu akurikiranwe icyaha cyo kwica yabigambiriye. Asaba imbabazi, bivuze ngo azaburana kubera ko arimo arajurira. Asaba imbabazi avuga yuko yitabaraga, yenda najurira akaburana ndetse ashobora gukatirwa imyaka 20
25 ishobora kwiyongera ikagera ku gifungo cya burundu. Abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko umugore nta kudohorerwa ibyaha, ahubwo umugore afatwe afungwe icya burundu ntazagaruka muri sosiyete nyarwanda. Ubundi abaturage bavuga yuko ubundi umuntu nimba yishe undi nawe bakakwiye kwita bamwica, kubera ko ngo bikabera isomo abandi bagerageza kwica abandi. Bityo abaturage bavuga yuko uyu muntu yishe undi akagenda agafungurwa aza yarabigize ifiyeri. Ngayo nguko rero urwishigishe ararusoma. Uyu mugore yarangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB ku bintu yakoze yikinira kwica umugabo we. Nimba ariko bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana gukunde, natwe turagukunda, tuzahora tugukunda. Kora subscribe, ufungura inzogera. Thank you so much, mwarakoze kuza k'uyu muyoboro. Ibintu nabifuriza no kubabwira ngo Imana ibarinde, bahereza amafaranga, ubuzima buzira umuze, utudwara twa hato na hato tubaveho, imiruho ibaveho. Ndavuze ngo Imana ibandindire kugeza amagingo anga kugera igihe muzavira mu buzima.